matai fuying rakwa watwatakam yasyam ni karwa. Ti kamangununong si Yesuam karwan na do charidi, akangi na do katuwangan no yotan, ayo ami pangido yotay. Aro utawa umunut ja, amuri utunara na ngiwak-wakido mikingi nga na tao dudang. Utatas sa katawa matyagum do farisaya mangi Yesuam nak-nak mendawu kililamdam dasya. Amuru ni pancendanu manwa apya diwawalam ta u kapakaru taso kangangantan maniring si Yesuam manwa jinyo panibilangan ucing dosuiso tamaniringam nukawayo na pa mga maugusukarawan niya matadutuam ni mga maugusmakaya kanumavakus maniring pam uriwu karwanda na do inyapwanda no mapapapa na tawa matarik subawi. Suicak madi yasa katawrana ni yavendubawi. Suicak madi yasa na sukataw-taw. Amuriwu jato misya ino may yavendubawi. Tanimisin mura na siya do tangay niya mataduto. Maniring utawa matyagum do farisay jam. Nuriyam tunamanci niya ni musido ini naputa susanga. Iwa walama mancino kapiano kapiwat-watak su vakunga ito do pakaruna mavaks. Maniring si Yesuam nipyanyi mo isa sirawu ini napunywa ya mapakarusu katubong daduwawi. Amuna nipyan sirak majinywa ti ragut japa subuya tau. Tanukawuri pasuk kapangamaug niya matadutus karawanam janyi makman susang. Tukuna macita ngayon jinyom nujidapan nadnadayin nyo no katanud nyo duwawi ya mabakasam uriwu ikakman nyo susang. Hamnuabu akatun nyo pakarwan su katanud nyo dubawiya kangi nyo pa mapasaki suasa katawam raratin nyo ranawuri. Maniring umachina na ujam nuyak man sangu yakapan siya numiyabin dubawiyam apya-apya na ukaji mapasakayat. Maniring si Yesuam hukmara na sanga na nawam bukanatudam iminutawa makaapsya. Tau nyuyatan niya matadutu atau makaapsusang. Taru pipi pangayan no kaji mapasakayan no tau. Tatasaka tau ni may chicinda no kalyaldi kay daw kasalit na jira no kapasaka sakida. Amu tatasaka tau amyan su pipi pangayan no kaji dama pasaka sakayan. Utatasaka tau tudar namam nekiu kaji dama pasaka sakayan. Duka apda suvarinya matadutu. Suipi katarik-tarik nutawa umapsu nanawuya. Amyan sutawa manginukan ako tangay ni Yesu. Ako makrebsu kapan lalagnan nila ni Yesu minurin niya. Macita da sira no macina na ujam araun da sira iwuya. Maniring si Yesu jiram pancay sira ukana kana maijakin. Jinyo ngarra sira. Tawi tala murong nanya matadutuam akman sira susang. Karanam ipanlalag na sira ni Yesu kakaruna na dudang. Ipisam amyan sutawa mangiji Yesu. Maniringam mumangananaw. Makung kuswan jina mi variso apiya variak kapakap kuso tumiyuno nga ikavinu padu. Maniring si Yesuam ikungo mo panusan niya jaken su apya vari. Ya sasaun uyapya su variyam. Amno sikakreben mo kapakap muso tumiyuno nga ikavinu padu mo apen mo iwawalam niya mataduto. Maniring utawuram
Ikunguduy wawalam niya matadutong. Maniring si Yesuam di mangap su tao. Di pasagpianaw aktok to. Di manaku. Di mga maug sumada sa tireng. Ikaglu niya ikaniguy niya puan niyo. Akman so aryaylo su kataw-taw karilawan no itchatataw. Manirang umuvatawam. Kunani mamiminuwarwa iwawalam niya matadutwa. Yani pivari. Ikung upa upivarain ko. Manirang si Yesuam. Nusikakreben mo kapiapian apa no agapan mo siyam. Tumunami minay panarangu kangangi mo ipanyidong sumakasya tao. Tauriyan no kangangi mudti nga to. Akapachilulumura na jakin. Mamiring nauri numuva tawam. Tunaliga-liga na uuna. Dukapakanakam naso karuno pimi masaudan. Karanam maniring siya sudumatsina na ujam. Tukuna macita ngayon jinyuam. Ti masalitu aruso pimi masaudan na tawa. Macikaup dui talamurung niya matadoto. Kupai panci jinyuam. Muwa magpau mi kavukuvukur so likudabaka lumyus do lalanuraima kanu arus pimi masaudana macikaup dui talamurung niya matadoto. Mamiring daw ciring nanu machinanaw jam minato ugto sira. Maniring na sira di Yesuam nukman sangam sino pataradangan niya matadoto tinga to. Maniring dira si Yesua tumita siram umasalit dutawam muwamuk jamataduto. Tabu jinapi vari niya mataduto. Makarawana maniring rana si pitam. Cita palaya mena yara nani ma mimina yani kumarudupi mi masaudan naman. Hayam achilulujimu. Ikung kakunungan nanuk akmansang. Maniring si Yesu jiram tukuna macita ngayon jinyuam numakwam no amlis na unipam na kanya matadutwa tawudu lilis na nadutingat tuam inyuran na yan ni maciluludyakunam amlis na kamudu adwa suicharwa lilis na no panyirisiringunat tumalamrung no sivo vung danu rarwasui kakarwana ananak ni Yakobo. Umap subari kwa turanang ngarudo kapawarida kanu kakaktuda kanu inyapuanda kanu minapudpudja kanu niyakawandam arwa rupawu makadpudjira kapakapdaso tumiyuno nga ikavinupada. Amu macipan man masicay kuayam mas panunudia na numakwad tingato. Sira na mas panunudiam mas panman maranasyad tingato.